لله رب العالمين وبه نستعين في أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Jadi yang ini kita kehadiran waktu in Allah subhanahu wa ta'ala amin waktu mapatut matutut ayo putun marayaw haluan marayaw sarta kumawa kita niyo pengajian amuin may nang natulutuanan adlaw kana insyaallah subhanahu wa ta'ala waktu ini na supo siguro mulia karo kalasahan wairun narwain di Syekh Abdul Nasir Abdul Rahman fal yatafaddal siyadatuhu mashkura. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdi wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له نحمده سبحانه وتعالى ونشكره الذي أنعم علينا بنعمة كثيرة ظاهرة وباطنة له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون ولو كره المشركون صلوات الله وسلام عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه وتمسك بدعوته إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد قال الله سبحانه وتعالى يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. Mga kekasih sin Allah subhanahu wa ta'ala, yari na isab kami, mga kamaumaasan sing kamu, humatud na isab kami, maun pahadarat sing kamu ganap pangadjian, amin masira kita ni wa pangadjian, bunga simpag iman aula na tuod bunga simpag iman pasinguran ka to taniw in mga sila bar iman usog iban bar iman babae sabab kal na sila yadto in kugdan iban hatul lagi na taayon sila magtaat iban magibadat pa Allahu subhanahu wa ta'ala sa lugay ya anughara kanila ing kabuhi dahil nga sabab yadto pasanyangon sila sin Allahu ta'ala hakabuhi awla na hadlaw kana sa taud-taud salam duaan mo
pamanga anak po hatiranan. Adapun in ganap pangadjian hiatud namo maun pahadarat sing kamu ayat ikakatloan tag isa Suratul A'raf. Di hayat ini pagpakuyag sinallahu ta'ala ha ummat na kauna, ummat panagnaan, iban ummat haulihan. Mga anak po, kagunahan na tuing kakuyagan. Sabab, ing kakuyagan bunga sing kasambuhan. Ing kasambuhan, amo na impiyagparahan sinallahu ta'ala nabi iban rasul, supaya sila halawm kasambuhan na kabuhi, iban halawm kahatulan. Taingugan na to mga anak po, in parman si mahasut si mahatinggi, partawagan ka to taniyo. Lagi-lagi yari nakita niyo hamasa, mupajaa, biglaan. Bigla maglinog, bigla maghangin, bigla maghiluhala, bigla ing calamity, ing makabuka, bigla ing kamatay, bigla masakit. Imbar iman usog, ibambar iman babairi, kublaan simbigla. Di sila kublaan kabiglaan. Maita, wala nabugto in pagsugpatan nila Allahu subhanahu wa ta'ala. Ya bani Adam, tiyag sinallahu ta'ala, in katan panubo sinanaka po Adam. Wala pini sintuhan himarayaw iban himangi. Hakuti ka anak apo Adam, tiyag sinallahu ta'ala, hajumlahan. Laung simbahasa yari hakid na to ini, siya mo sinallahu ta'ala yung partawagan kanila. Uno yan tuan, ampa sila kuyagan. Ampa sila magkasi iban maglasa, hakabuhi nila. Hibin, iban dahon. In pahala, sin pagkasi, iban paglasa. Ya bani Adam, palman sinallahu ta'ala, ya kau panubo sin Adam. In kita niyo ini, suring sing na sinanaka po Adam. Unang paltawakan yan kanila, tiyawagin dua tumpukan, usog, iban babae. Unim paltawagan kanila, hujujinatakum, paltawagan wajib. Bang paltawagan wajib di hinangun sintao bardo sentao yan. Bukon hat bardo sa aun problema kumugdan hakabuhi niya. Bukon hat problema dumatong hakabuhi niya, aun hikabin niya problema, aun marani niya problema. Nalaong na isa kuruway ra nakapu ko. Nahuun sa aun tay manghud mo, aun unum. Hujujinatakum. Tiyag sinallahu ta'ala, inanakapu Adam usog ibang babae, himaling katibang bukon, hujujinatakum, pakayan niyo in palmanis, dahing hatuhan niyo. Unin palmanis yan, ganap lingkat. Ubos nakita niyo pialingkat sintuhan sa aong pahiganap niya. Ang pendeng ka, to puspusun mo na ingat mo magpalmanis, gaman kau kumangi daw usog. But aun mangi usog,
binihan nila simbadyo malingkat, mangida siya usog, badyo niya sa malingkat. Bang ikaw pa? Amo na? Wala da napinda. In siya mangida usog, itum da siya, imbadyo niya sa mo demono. Malingkat. Sumagawa mga anak po. Inbiyayta sin Allah Ta'ala partawakan ini. Kuju jinatakum. Pakaian niyo palmanis lingkat. Inda kulli masjidin. Antara niyo iban sintuhan niyo. Pagpalingkat kamu. Antara niyo iban sintuhan niyo. Ninantara na to magkahi. Takad ka. Khuju jinatakum inda kulli masjidin. Kaya wajiban kamu magpalingkat. Silingkat kabayaan sintuhan, hawak to mag-alup inipon iwan tag-ipon, hakutika sila magsambahayang pardo, iwan magsambahayang sunat. Ayan mga tuan, amod timpaltawakan. Hanabi Iban Rasul kahinapusan impaltawakan kaniya. Ya ayyuhal muddassir kum paanjir. Wa rabbaka pakabbir. Wa siyabaka patahhir. Hipapaling katimbadyo. May tayad to. Ilingkat sintao hapakayan niya. Hipapalingkat sinallahu ta'ala impakayan niya harap pajasad niya umalup siya patuhan haraakan pardo iwan sunnat mag-alup inipon iwan tagipon. Dahil nga sa wabyan, diha ayatin ni nabahagi inlingkat nagdua. Hika isa lingkat. Zamalur ruh. Lingkat sinyawalihan. Sa kalituan, impyalingkat sa jasinta o kunting. Na yung problema, noon amin buhok, way na kuntingan. Sana siya, yung pagtag sing gunting niya, bagunting. Bagay ka pa? Ganin? Bagunting yung pagtag ka niya. Jamalur ruh. Lingkat sinyawalihan. Hikarwalingkat, zamalul kulub. Lingkat simpangatayan. Kauhaan tagupat ka dyan, mga anak ka po, magkarunahan kita niyo lingkat sinyawalihan, magkarunahan kita niyo lingkat sin pangatayan, sabab aw ni pagpalilingkat, sin nasabot dua, lingkat nyawalihan, iwan lingkat sin pangatayan. Kunuta na tuyang pa kayon, hatiap-tiap umalup sin pagtaat iwan pagibadan. Yung pagtaghad to, zamalul batin. Lingkat na kasisipok. May ta, lingkat hantara sinipon iwan tagipon. Amo yan mga anak ka po, paltawakan sintuhan di ayatin. Pakaya tungo dilingkat mo. Sabab aw ni pagpalingkat mo. Biyayta kay mo wakto. Biyayta kay mo lugal. Biyayta kay mo hinang. Palingkat ay natay mo. Palingkat inyawalihan mo. Hapag palingkat biyayta sinallahu subhanahu wa ta'ala. Nawang mantuan di usalun, kaastulan ko sintuhan.
Maita, bukon na kau malingkat. Nah, ilingkat zahir, amin nakatampalan, lingkat na to magkahi. Na yan na. Badyo milikan aun na. Amerikana. Kapag tiyaunan, mga tub-tub tuho din. Mo, uno tayo na pa. Yung pagtag. Karabata. Nagkakarabata yung tao. Aun dito, pagtiyaunan, bukon Amerikana yung badyo niya. Gamis, nagkakarabata ra. Nagkakarabata ra pa. Bang ikaw man dyan, Duwain lingkat. Lingkat batin. Lingkat zahir. Lingkat hakatampalan. Iba lingkat ha kasipukan. Ilingkat ha kasipukan. Bunga imbungan niya. Lingkat hakatampalan. Saan yung mga anak po? Ayat na kauna. Firman sinallahu subhanahu wa ta'ala, Ya bani Adam. Ya kau anak po Adam. Kad anzalna alaykum libasa. Yan namu kamu pianaukan atulansin pagbadyo. Na, naginang tuan atulan pa kanya yung tao. Badyo Jepun dugaing. Badyo Arab dugaing. Badyo Malayo dugaing. Na, okay na dugaing. Sakawa imbadyo. Amin nakalahilan. Hipapakay sinallahu ta'ala. Kato. Libasan yuwari sawatikum. Badyo hipagtabon sin sawa. Amin private ini. Kawahan tagupat ka jam. In private property mo, subay siya biyawadjuan. Matug magbati ka, subay siya biyawadjuan. Yan tuan. Yuwari sawatikum. Warisya. Ikarwa badyo sin jasad tanim. Abya kamo ini kay apa? Badyo Arab, bimbya badyo na mo ini. Binini hapaghadjian. Kaya tatabunan in aurat, kaya tatabunan in jasad. Imbadyo yan, badyo lingkat, hantara sinipon, ibantag ipon, imbungan niya, lingkat, hantara sintao maggahi. Ayaw sadya malingkat hantara na to magkahi, sagawa, pangit, bukun malingkat hantara na to, iwan sintuhan na to. Mga anak ka po, makainuino masa na to ini, sung na tawri magbadyo. Sambil aun na tuod din na magbadyo. Sambil biya kakuyakan na sintauin way badyo. Ya bani Adam, ya kau anak po Adam, pagbadyo kau pagbadyo kabayaan sin Tuhan, unin pagbadyo kabayaan sin Allahu Ta'ala, satrul aurah. Katampanan. Iban katamingan in makasisipug habaran mo. Aun kaiibugan sinusug babae, subay tampan. Aun kaiibugan sin babae hausug, subay tampan. Nabiyaon tuambya pusot nang ka. In baran niya medium, imbadyo niya small. In small apa, suko sinuno. Sin sibi-sibi. Na yun, in large, suko sinuno. Taura kula. Nabangin taura kula.
miadyo siya, sinismol. Kaya tampanan imbaran niya. Uy, liming kain butig, liming kain. Uy, bihan, mga anak ka po. Na, imbiyayta sin Allah Ta'ala. Kad anzal ya bani Adam, kad anzalna alaikum libasan yuwari sawatikum warisha. Pawadyoan in private part niyon, kawan tagupat ka dyan, matug magbati ka, tagawadyo siya. Damik yan imbaran na to ini. Tampan. Bukon biya pusot nang ka. Sababang pusot nang ka, liming kain uno. Paunin liming ka nang ka. Tunok. Nabanghat ta, unin liming ka kaniya. Butig. Nakadti ko no mga tuan, bang malagwim busol. Kakilahan. Kang malagwim butig. Kakilahan. Na mga anak ka po. Kakuyaran sin Allahu Ta'ala in magpalingkat, halingkat kabayaan sin Tuhan, kaastulan sin Allahu Ta'ala in magpalingkat, hakabayaan niya, di makada kabayaan sin Allahu Subhanahu wa Ta'ala. Mga anak ka po, mangdungdung kita niyo marayaw. Impamarinta demokrasi, di na magbadyo. Di na maglang. In pamarinta sinakama na to, tampan iwan taming. Maita, bangaon tampang iwan taming, wayroon problema. Maita yadto, di siya makakita sin mangi, di siya makakita sin dusa. Nari nga sa babad to mga anak ka po. Dungdungan tanim paman sin Allah Ta'ala ayat ini, ya bani Adam, siya flag sin Allah Ta'ala yung pagtawagan pa mga anak ka po Adam, papagbadyoon, sintu badyo. Badyo sin private yan, badyo simbaran, ini katu walibasut taqwa zalika khair. Pakayon mo yung pagmabuka. Amo na timbadyo sa rayaw-rayaw. Iagad mo in kabayaan sin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mga anak ka po, para kala da kulang pagbadyo. Hikalingkat sin tao patuhan. Hikalingkat da sin tao patao. Ayaw na tulop pasun. Imbiyayta sin Allahu Ta'ala tupungan. Ayaw na to lupasun. Imbiyayta sin Allahu Ta'ala lingkat sin nyawalihan, iban lingkat sin pangatayan, iban lingkat sin ginawabaran. Tampan yung pagtag niya, bukon pusot nangka. Na magsusungin adlaw. Apa nakadtoy, kung wang biya simbaran mo ang sakang kaw. Karigin siki mo, bingko kintay kud mo, hindi imbuli mo, na pagbadyo kaw kuno aming badyo, pantalon masigpit yun, biya din in lupa. Biya din, mangidagbos. Dahil nga sa babiyan, mga anak ka po, doon kita niyo, hamalingkat biyayta, sin Allah Subhanahu wa Ta'ala, walibasut taqwa. Imbadyo pagmabuka. Amo na inhiminang kau sindaakan. Kiyukuyakan kau. Tumangkis kau rang haliangan. Buka muhamulka sin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Parman sin Allah Ta'ala. Zalika khair. Amo na yan imarayaw kay mo. Hakabuhi mo. Iwan hakamatay mo. Maita, tungbasan kau sintuhan. Apabila mo iagad. Inbihan dagbus. Mga anak ka po, mga nal kita niyo marayaw sing kahalan di matuha masanatuin. Mataud naman siya di mabaya magbadyo. Nakaunayad to pagliki-likian sin tao, dairain tao, hipakita impaa.
Ignorante lang niya. Bihaon tuhan, mga professional, waliyadu billah. Manganal kita niyo marayaw. Dari nga sa babyad to. Baugbugan na to marayaw yung mga biyayta ini. Sabab, magkagunahan na kita niyo wapi dengan Allah Ta'ala. In alamatul qiyamah sibi-sibi, bang mutaliun, nag 100% na. Maita, hubbud dunya, wanisyanul akhirah. Di magbus na yung manusia ama sana to ini, in majority, 5 sana hadunya, kaya lupahan na inadlaw akhirat, tiyo-tiyo da kumana, mura kumanin bar iman. Dahil nga sa babyad to, sa room sa adlaw, ayaw kita niyo mga anak apo, mutas dahil ha mga kakahinang simbar iman, sabab sila ito yung kalasahan, sinallahu subhanahu wa ta'ala. Jari masakitan yung hadisin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sa'ala sahabi, nangasubo yung mga sahabat ha Rasul sallallahu alaihi wasallam. Fakala ya Rasulallah, ayyul mali khairun. Mga subo kami kay mo. Unin sa rayaw-rayaw alta, hinangon na mo alta. Magkaputsin alta dua, usog ibang babae. Unin sa rayaw-rayaw alta, hipag-alta na mo. Natayngog kao. Ya kau anak kapu Adam. Injawab sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, in syarayaw-rayaw alta. Hipag-alta sinta urihadunya, usugi bang babae, iban ipag-alta niya, hadlaw kana, number 1. Kalbun syakirun. Pangatayan nagsusukur pa Tuhan. Bukon pangatayan, uno na ba yung tiungod ka kusintuan ini, yung mga classmate ko, mataasin, guhit nila na ko ini. Uy, bihangi, sinhunap ko ini. Yeah. Tagawa, pataura, yung pagsukur. Kalbun syakirun. Pataura yung pagsukusin at tayo mo patuhan. Unin hati niya ay ikaw mangibog. Ang kaninin tauli masahadon niya nangibog. Bang ikaw pa, nangibog ka o tawaway? Medin, nabang kaw yan nangibog. Na. Alta dakula in tao nagsukur patuhan. Piyagsuko niya yung tiyo-tiyo. Piyagsuko niya yung mataod. Piyagsuko niya sambilway. Uy, may nagsukur ka sinway. Sabab dumatong da. Bangi ka pa? Na. Intag na yato isa mura. Nakaasawa man ka. Pila na. Nakaapo man ka. Naunuriwalan ka. Na maguno na. Asukuro lillah. Paman sinallahu ta'ala. Wala in syakartum. Bang niyo yan, piyag sukur. May tab na may tayong biyad. Sabab bukon dahin kay mo. Baran mo bukon dahin kay mo. Iniusal mo bukon na rin kay mo. Pag sukur ka pa Allahu subhanahu wa ta'ala. Inhinang mo yadto. Maluhay. Inhinang mo yadto. Alta dakula hakabuhi. May tadi kau mangibog. Gamanin kay mo ipanggdihil mo pa. Bang ikaw pa, yung suko mo ipanggdihil mo pa. Berdin, bang mataod. Nabang way pagsuko sin atay, di makada kabayaan sin Tuhan na biya na sin masanatu ini. Ayaw pari kay mo, kay mura. Misa din kamo, kansiura. Na, sa kautuan,
in pagsukur patuhan. Ayaw pari kanila ing kanila ra. Misaning kay mo, hirihil mo ra kanila. Mayta, impyag sarak kamo, impyag dihil mo, impyag napakamo, impyag nabang mo, amo at suko mo. Wala in syakartum, bang niyo yan piyag syukur, paman sinallahu ta'ala, ganapan kura kaniyo. Unin mana sing ganapan, gantian kura kaniyo. Amo yan mga anak kapo. Na, uno pa ni karua, alta dakula. Lisanun jakirun. Dila, wala niya liabtik. Pabukon marayaw. Indila kamatawram dihaon putang lahing. Kaya nga tamurapin putang lahing. Unin putang lahing. Indila sintaw bihaon uno. Kabahon. Unin kabahon. Nah. Indila sintaw bihaon apa. Na unin apa. Na aon apa hamuk tarak. Hikapag lagi. Di manjari mabihad to. Putang lahing, kabahon, iwan apa. Alta dakula. Labireng sin bulawan. Labireng sin kabon. Labireng sin pilak. Amuna in dila nanunumtum pa Allah Ta'ala. Lisanun jakirun. Nakati kuno, naglapal kaw sinamin, biyata sintuhan, al-malu wal-banun, jinatul hayatud dunya, wal-baqiyatus salihat, khairun inda rabbika sawaban wa khairu amala. Baqiyatus salihat, subhanallahi, walhamdulillahi, wa la ilaha illallahu Allahu akbar. Nakahangpo mo sadya, liapal, inlapal yadto, di mabut 2 minute, aun kay mo gusi tiyataw hadlaw ka na ka na. Nauning gusi, magdakang ka ulit tubukon, magsuroy ka ulit tubukon, pahala gusi. Ayan yung tao maglalag sin gusoy. Maglalag sin, unin liag no rin di. Bulawan, unin pagkali ni Riyas ang buwangan. Bulawan uno. Bulawan sin Jipun. Bulawan sin Milikan. Kadto na kaw pakusi. Amin hirihil kay mo sintuhan hadlaw ka na ka na. Uno yan tuan. Lisanun jakirun. Dila di magtahay sabab nagjijikir sadya siya pa Allah subhanahu wa ta'ala. Kabtangan marayaw jikir. Nang hindu kau pamarayaw jikir. Naghilalaungan kau pamarayaw jikir. 5 pal kau subhanallah, alhamdulillah, wala hawla wala quwwata illa billah jikir. Nah, uno patuan ini katu jaujatun salihatun tu'inuha ala tu'inuhu ala imani. Usog bariman. Nakaasawa hababai bariman. Tiyawang siya ay kakusog sin pag-iman nila. Nagtawang sila ay kakusog sin pag-ibadat nila. Nagtawang sila ay kakusog sin lutuon nila raing hakabuhi pakamatay hiwin hadunya iwandahon padlaw ka na. Muan mga tuan, alta dakulay na sabot tuyod. Mura-murahan. Bangman kita ni umakad to. Sabab bangyad turi kita ni umakad to, alta da kengatan na to, mataod sin, mataod bulawan. Apa, pilang bulawan tiyataw mo? Mga pilang kakantangin tiyataw mo? Kung ikaw nagtawo,
na hinangan hadyan tuyad to. Atay magsusukur, dila magjijikir, iwan usog, tabangon niya inasawa niya papag-ibadaton, babae, tabangon niya, imbanan niya mag-ibadat pa Allah subhanahu wa ta'ala. Bukon na yan, deng tag na kita nakapagtiyaw, mo ko kabibihan galang. Ikaw, kiyabihan mo na ibabu galang. Biyanin. Huwag mo binihan dito magkang kadasin. 2 real da. Huwag roon. Aon dito paglalabayan. Hangkasit na, 2 real da, birirealain. Ha? Na, kita niyo mga anak po. Babae. Tumabang habanan niya, hay kakusog simpagta, timang pag-ibadat, gusi, alta dakula. Usog, tabangon niya, inasawan niya, papag-ibadatun pamarayaw, alta dakula. Yadto mga tuan, imbiyay ta kato tanyo, sinjunjungan alayhi salatu wassalam, hapa nga subusin mga sahabat, ubos na sila, kita niyo na imag-ammal hadto, insyaallah ta'ala. Kabtangan si mga sahabat sin Nabi, kiyawa nila rareng kabtangan sin junjungan alayhi salatu wassalam. Uno yan to, anteng hugkang. Tuba timapa sing karayawan. Aon pamuk, nagdapa-dapa sing karayawan. Bang ikaw pahaw ni marayaw rito. Nagdapa-dapa sing karayawan, atawa timapa sing karayawan. Nagdapa-dapa na Tagalog. Uni nagdapa-dapa yan. Nagkapang-kapang. Na. So, okay na. Timapasing karayawan. Long si mga sahabat. Nakita nila, iwan narungog nila, iwan kaya na naman nila rin adjunjungan. Hinda siyuin timapasing karayawan yan. Nagdapa-dapa sing karayawan yan. Karayawan dunya, ibang karayawan adlaw akhirat. Man mata zambuhu wa ma'siyatuhu. Siyu-siyu in iabutan sing kamatay. Before siya miatay na indusa niya. Ate niya, nakapagtawat na siya. Ingkatan dusa niya asibi dakula. Wala pa siya riag pakansing kamatay, miamatay na indusa niya. Kaya pagtawatan niya na, nakapangayo na siya kaampunan patuhan, nakapangayo na siya kaampunan papagkahiniya. Intauyan timapasing karayawan. Taniyo mga anak po, magkahunahan kita niyo. Magkahunahan kita niyo, aula-aula yung mga silawa kung nakauwi din nga hula Makkah. Bangin paghadji nila, hadji mabrur. Atin hadji mabrur, nakaagada atulan, biya sila apa simpiag anak. Biya sila sinampa piag anak. Inampa piag anak, way uno nila yan. Bukon lang na nasungit tiyak, wampasa ko ni piag anak. Bukon, biya kausin sa kaulaw, ang papiag anak, inampa piag anak, way uno niya. Way rusa niya. Sa atuan, impagpakuyag kato, kinallahu subhanahu wa ta'ala. Inhambo kisab makasusa. Wailun tawilun. Kasusahan mahaba. Unin mahaba yan. Kasusahan hakabuhi, kasusahan hakamatay. Hinda siyo yan. Man mata walam yamut maksiyatuhu wa janbuh. Miatay siya, buhi pendusan niya. Patay na yung tao nagdusa, sa impiagdusahan niya, buhi pa. Indusa niya, yari pa. Mahaba siya ning kasusahan sin tao yan. Mayta, nakawin siyangi, nakapu niya, nakawin siyangi, halom simpaghula, iabutan siya sing kamatay, buhi indusa niya, buhi maksiat niya, buhi pag-anyayan niya. Waliyadu billah. Dahil nga sa babian mga anak kapu. Uuhon na to, injasad na to.
uuhon na to, innapso na to, paagaro na kabayaan sin Allah Ta'ala. Sabda sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, la yu'minu ahadukum hatta takuna hawahu taba'an lima ji'tu bih. Sabda sin junjungan alaihi salatu wassalam, bukun bunalim pag-iman, sin tiap-tiap ang katao. Sehingga paagaron niya ang kabayaan niya, hapang hindu piya sampai sin Nabi. Kaya hindu katantan sin junjungan alaihi salatu wassalam, mo'y nalipas. Dahil nga sabab yan, di dumayaw in umat ini sehingga makad sila simpang Hindu. Sampai sin junjungan alaihi salatu wassalam, ati'ullah wa ati'ur rasul. Uuhon na to yung jasad na to. Uuhon na to, inpito ang gautabaran na to. Uuhon na to yung napso na to yung sahwat na to, pataalukon na to, pakabayaan sin Allah Ta'ala. Ampari humaba, ampari tumauding kasusahan. Tubtub na ridto, bangmayan kita niyo mataayon, bangmayan kita niyo mabuto, hakpog iwan kuyag. Kabayaan sin Allah Ta'ala, mapakay na to, impartawagan, lingkat sin nyawalihan, lingkat sin pangatayan, iwan lingkat sin ginhawawaran umalo pakabayaan sin Allah Ta'ala. Nas'al Allah subhanahu wa ta'ala at-tawfiq was-sadad wa an yaj'alnaka antat tawwabur rahim. Allahumma ya Razzaq urzuqna fa innaka anta khairur raziqin. Allahumma ya alim allimna fa innaka anta allamul ghuyub. Rabbana nas'aluka imanan sadiqa wa yaqinan laysa ba'dahu kufrun. ننال بها شرف كرامتك في الدين والدنيا والفوز بالجنة والنجاة من النار. سبحانك اللهم وبحمدك نستغفرك ونتوب إليك. وصلى الله على خير خلقك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Magsupo sa laro at pangatala po ba? Po bata na kamu katan. Ngayon ba kayo ito yan? Ano? Siapa? Siapa?